intego ni yayindi. The purpose and the objective is still the same. Turashaka kuba itorero riri mubutumwa, We want to be a church that is on a mission. abakuze tukaba mubutumwa, The old ones to be on a mission, n'abatoya bagatozwa kujya mubutumwa, and the young ones are also trained to go in the mission. abakuru bagatoza abato kuba mubutumwa, The old ones to train the young ones to be in a mission. kuko itorero ryacu riri mubutumwa. Because our church is a church on a mission. Abakuru bagomba kubikora neza, The old ones should do it well, abato bakareberaho, and the young ones should observe the old ones. tukabona umusaruro wabyo none, So that we may see its results now, ariko tukanagira icyizere cyuzuye cy'ejo itorero. but as well with a faith and a confidence in the church that is to come. Nicyo gituma nshaka nabone kubashimira abakuze muza mugatinda amateraniro akaba maremare. That's why I thank the grown-ups that come and stay throughout all the services. Ariko Imana irimo kutwibutsa no kutuyobora, turizera ko bizarushaho korohera impande zombi, umurimo ugakorwa none n'igihe kizaza. And God is reminding us and is training us to make it easier for both sides for now and the time to come. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Reka dusome ijambo ry'Imana, Let's read the word of God. noneho basangize ikiri ku mutima wanjye muri iki gitondo. And we may share what is on our heart this morning. Abaroma ibice 8. Romans chapter 8. Asome umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Romans chapter 8 verse 1 and 2. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, kuko iby'amategeko yananiwe gukora ku bw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, cira ibyaha bya kamere mu iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Amen. Amen. I am going to lay a foundation for a 3 series preaching. Ngiye gushyiraho urufatiro rw'inyigisho zizigishwa mu bice bitatu. I was inspired to remember the new name we have, the new status we have, we Christians. Natewe umwete wo gutekereza abo turi bo, abo twahinduwe kuba bo nk'abakristo. Say that I have been reminded, Nibukijwe, the Spirit spoke to me and I was reminded of our status, new status, because we believe in Jesus Christ. nibukijwe kuko Imana yaranganirije, nibutswa abo turi bo nk'abakristo kubera ko twizera Yesu Kristo. And it is in Romans, Biri mu Baroma, that chapter we just read, iki gice tumaze gusoma, and I want to read the very focus that I will be having for those 3 sermons, and we will lay a foundation today. ngiye gusoma umurongo w'ibanze, umurongo ufatizo w'aya masomo atatu tugiye kwiga uyu munsi tuba turi gushyiraho urufatiro. Chapter 8 of Romans, Igice cya 8 Abaroma, verse 16 and 17. umurongo wa 16 n'uwa 17. But if you don't mind,
Shall I begin from verse 15? ariko niba ntacyo bibatwaye reka duhere ku murongo wa 15. Kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Would you read the version? For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Amen. Hallelujah. Amen. So there's three sequences of the message I want the church to have these few days. Ibice bitatu by'ubutumwa nshaka ko itorero rimenya muri izi nyigisho ko ari eshatu. It is under the new name we have Bishingiye ku izina rishya twahawe of being children of God, or sons of God, ryo kwitwa abana b'Imana, of being heirs of God, ryo kuba abaragwa b'Imana, and being co-heirs, joint heirs with Christ. no kuba abaraganwa na Kristo. So we will go through those next time. Ibyo tuzabyiga umwanya utaha. But let me answer the first fundamental question now. Ariko nsubize iki kibazo cy'ibanze uyu munsi. It is the question that is answered in verse 1 of chapter 8 we just read. Ni ikibazo gisubizwa mu murongo wa mbere w'igice cya 8 tumaze gusoma. The question is, how do we Christians have security? Ikibazo kirabaza ngo twebwe nk'abakristo dufite ubwishingizi dute? Dufite umutekano dute? Because we need security. Kubera ko dukeneye umutekano. In this salvation journey, you need security. Muri uru rugendo rw'agakiza ukeneye umutekano. Before we go to heaven, we need to be assured. Mbere yuko tujya mu ijuru dukeneye kuba dufite kuba dutekanye. Before you die, you need to be secure. Mbere yuko upfa ukwiriye kuba utekanye. In everyday challenges, you need to be stable. Mu buryo uhura nabyo buri munsi ukwiriye kuba utekanye. To be a Christian is a good thing, but how much are you secure in that Christianity? Kuba umukristo ni ikintu cyiza, ariko ikibazo kirabaza ngo ufite umutekano ungana iki muri ubwo bukristo bwawe? To come and meet, to come and worship, to be with a great gift and be of help to many is good. Kuba uza guterana, kuba uhura n'abandi, kuba uri impano ikomeye ku bantu benshi ni ikintu cyiza. But how secure are you? Ariko utekanye bingana iki? Because security is personal. Kubera ko umutekano ni gatozi, ni umuntu ku giti cye. And you need it. Kandi urawukeneye. Hallelujah. Hallelujah. But how do we become secure? Ese ni gute duhabwa uwo mutekano? We need to be sure 100% of our salvation. Dukwiriye kuba twemezanya 100% twemeza agakiza kacu. We need to walk bold and live secure because we are saved. Dukwiriye kugendera mu gushira amanga kandi dutekanye kubera ko twakijijwe. How do we? Ibyo rero tubigeraho dute? The Bible has an answer today. Bibiliya iradusubiza iki kibazo. Hallelujah, hallelujah.
And I will be very brief but very direct, I hope. ndabishyira mu magambo ahinnye ariko ndasa ku ntego. So this very verse, uyu murongo number 1 of chapter 8, wa mbere w'igice cya 8 is a resting point in the journey of Paul the apostle. Ni mu karuhukiro. Hari ahantu muribuka iyo twazamuka imisozi ihanamye cyane nka Munde, when we would climb steepy mountains, like Munde, like Munde, muribuka iyo twazamuka imisozi miremire cyane nka Manenga, when we would climb a steepy mountain like that one, you say it, Manenga. Yeah. You see, when we were, iyo twazamukaga imisozi miremire nka Cyumba tuvuye mu Gatanga, we would climb steepy mountains nka Muhabura. Buri muntu wese ni wasi. hari ahantu umuntu yajyaga agera ukavuga utari ko ikamenya wicara. There are some places you would reach and say, how about I just sit down? Nahumagiye cyane, I've been panting, I've been breathless. ikamenya ushinga inkwevo, Let me put my stick down. kuremo n'isapu, icyuya cyabaye cyinshi, I take off my hat because I'm sweating. icare. Then I would sit down. Twajyaga tuhita ngo ni mu karuhukiro. We would call it a resting point. Mu gaturiro. Aha. Taberanye narabyiwe. Twaza tuhita ngo ni mu gaturiro. Ku gaturiro. Ahantu umuntu agera akicara ngo amire umwuka. A place where you reach so that you can catch your breath. Hallelujah. Amen. Say hallelujah with me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Paulo yari yarageze urugendo rw'amategeko. Paul had walked a journey of the laws Kuko yari umufarisayo w'igitangaza. because he was a mighty Pharisee. Yari umugabo w'ishyaka rikomeye. He was a man of zeal. Umugabo wari wiyizi neza nk'umubenyamini mwiza A man who knew w'inyangamugayo. himself as a Benjamin of integrity. Umugabo wavuze ati idini ry'abasogokuruza n'abasogokuruza rirwanira. A person who said, I'm going to fight for the religion of my forefathers. Umugabo wahawe inzandiko zo kuburizamo abashaka kuvangira iryo dini. A person who had been given the right to take out the people who are trying to fight that religion. Mu gice cya 7 cy'igitabo cy'Abaroma, In chapter 7 of Romans, aratubwira ngo gerageza gukora ibyiza ibi bikanyitanga imbere. he said, I try to do good, but bad holds me. Yivamo, Paulo yivamo, He declared himself, he spilled. yivamo rwose aravuga ati reka babwire ko naragerageje ariko amategeko ntiyamfashije And then he said it upon gukora himself. icyo ndifuza gukora. He said upon himself that I have tried all the commandments, all the laws, but the laws did not enable me to do everything that I Kugeza needed ubwo to. yakomye induru akubita urushyi ku kanwa ngo Until he actually made noise and he pleaded and he said, who shall save me? niduzankiza uyu mubiri. Who will save me from this? Kuko Paulo yari yaramenye itegeko ry'icyaha ryo gukora icyo umuntu atakifuje gukora nubwo yaba azi icyiza cyo gukora. Because he had known the law of sin that makes a person do what they do not desire to do of sin. Paulo yari yarageze ahantu ahumagira. He had reached a place that he was Kuko breathless. yarirutse cyane agaragarisha amategeko ngo aruhuke ntibyakunda. Because he had run around trying to obey the laws, but it didn't work. Yagerageje kugira ngo atekane kubwo gukora icyiza amategeko avuga, kuko amategeko avuga icyiza ariko cyananiye Paulo. But he wanted to be secure by doing what the commandments say, which the law says good, but Paul had failed. Asiko bimeze muwe. Is it the same thing for you as well? Tugerageza ariko kumva ntibirakunda. Don't you try and you do not succeed?
nukuri hatari abantu bakigira ubwoba kandi baterana iminsi yose bamaze imyaka 40 mu nzu y'Imana. It's true that there are people who are afraid and have been in church for 40 years. Nukuri hari abantu bagisengera ijuru, bagisengera ubugingo. Si barahari abantu bagisengera ubugingo kandi bamaze imyaka myinshi muri kitagagiza. There are people who are still praying for eternal life, yet they've spent years on what we call salvation. Abo bantu bararushye. Those people are heavy burden. Bagomba kugera ku gaturiro. They should reach a resting point. Bagomba kugera ahantu bavuga ngo they should reach a place where they say, they sigh. Niko bajya bavuga ariko kera uyu murongo wa mbere w'Abaroma igice cy'umunani ni mu gaturiro. The first verse of chapter 8 in Romans is agaturiro a resting point. Agaturiro ka Paulo. It's a resting point for Paul. Agaturiro kanje maze kubimenya. It's a resting point for you as well. Agaturiro kanje. It's my resting point. Agaturiro kanteye. It's a resting point for every other. Iki gitabo cy'Abaroma. This book of Romans. Na agaturiro karuteye umuporo wa mbere. It's the resting point of Martin Luther King, the first Protestant. Luther. Hallelujah. Hallelujah. Ruteye yagendana gubwoba umuntu wihebeye Imana ariko yagendana gubwoba igihe cyose kubera ibyaha abantu bahoraga birega kwa papa no kwa padiri. Luther walked with fear because of the sin that he kept hearing people coming to repent to their Pope. But when he reached in the book of Romans, reading the book of Romans, and knowing that we are saved. Hallelujah. Hallelujah. And Luther sighed. Let me explain this as I end. Paulo ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Amen. Musanzwe mu nyandiko z'umwimerere aha hari akadomo. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Akadomo. Mu Kinyarwanda nta kadomo gahari, barakomeza basobanura. Akadomo bivuze ngo interuro iruzuye. It means a period means that sentence is complete. Amen. Three laws. Itegeko ry'ubugingo. The law of life. Itegeko ry'icyaha. The law of sin. Itegeko ry'urupfu. And the law of death. Itegeko bisobanura. What does the law mean? Itegeko bisobanura ngo ni ihame ryaba ari mu Happy to you. Yeah! Good!